Vrhunac franačke države je Karl Veliki. Rimski papa ga je krunisao za cara 800. godine u Rimu kao naslednika rimske krune. To je papi omogućilo stvaranje papske države. Nakon pada Rima i posljednjeg Cezara, Zapad je ponovo dobio cara, Karla Velikog. U ratu koji je trajao 30 godina osvojio je Saksonsko carstvo, uveo je jedinstvenu valutu i porede ga sa vladarima dinastije Nemanjića. Bio je optuživan da je vladao milionima hrišćanskih robova i da je bio smrtni neprijatelj Saksonaca. Usred ničega sagradio je najveći spomenik severno od Alpa, katedralu u Ahenu. Istoričari su utvrdili da skelet koji se nalazi u njoj pripada nikom drugom do Karlu. Zbog uticaja crkve, Karl Veliki proglašen je za sveca i crkva od njega stvorila vladara koji nije bio. Dokaz da Karl nije bio sveti vladar, kako to crkva govori, je činjenica da se sumnjiči za ubistvo brata. Pretpostavlja se da ga je ubio jer nakon smrti kralja Pipina kraljevstvo se moglo podeliti na dva dela. Prema nekim navodima zatočio je nećake u manastirima i naredio da im se odseku repovi koji su bili simbol njihovog kraljevskog porekla i njihove moći. Očigledno je želeo da otkloni konkurenciju i prevlasta krunu. Smatrao je da Saksonce treba pokoriti jer su bili divljaci. Jedini dostojan protivnik Karlu Velikom bio je Vidumint, saksonski princ. Doživio je veliki poraz od strane mladog princa, ali Karl tu nije stao, krvavo se osvetio i napravio pokolj u Verdenu. Koristio je hrišćanstvo kao izgovor za rat. Zvali su ga gospodar stotinu palata, bio je veliki graditelj, a do danas su ostale samo ruševine. Da je bio zaljubljenik u arhitekturu govori činjenica da se u njegovim palatama nalaze tragovi rimske arhitekture. Želeo je da bude novi Cezar i vrati Rimu stari sjaj. Sa mačem u ruci ujedinio je carstvo.